Ako ne jedete ribu, jedite čija semenke. Isto omega 3. Netačno. Ljudima trebaju EPA i DHA omega 3, a biljni izvori poput čija semenki sadrži ALA omega 3, koji je bio nedostupan i iskoristivost mu je izuzetno mala. Oko 2% za DHA i 10% za EPA. Kašika čije ili mlevnog ima skoro 2,5 grama ALA, tako da 2% od toga je dalje značajno. Ako se brineš da ti konverzija slabija i nećeš da ubiješ ribe, možeš jesti alge ili suplementirati s uljem od algi. Ako ne jedete junetinu, jedite pasulj. Isto proteina. Netačno. Ukupan broj proteina je nebitan, jer telo ne vari matematički te proteine nego biološki. Gleda se svarljivost Nije osnovni dokaz za tvrdnju sladljivosti. i panel esencijalnih aminokiselina, koji nije povoljan u pasulju. Crveno meso također sadrži stvari koje ne želiš, kao što zaštićene masti, hjem gvožđe i neo-5GC, koji dovode do sistemske hronične upale niskog intenziteta. To znaju i narodi Latinoamerike, zato dodaju pirinač uz pasulj tradicionalno da bi namirili metionin i cistein. Nisu imali tehnologiju da izmere. Ako ne jedete jaja, jedite sir. Izbegavaj oba. Biljni proteini se pokazuju kao bolji od životinjskih po pitanju dugovečnosti, što možeš vidjeti ovde, ovde i ovde, kasnije ćeš da umreš. I B12. Životinje se suplementiraju sa B12 i krave sa kobaltom za proizvodnju B12 suplementiraju direktno. Na deci se pokazalo da unos hrane obogaćen sa B12 povećava nivo B12 više nego unos iste količine B12 iz mesa, bez kardiovaskularnih rizika koji dolaze sa konzumacijom mesa. A ako ne jedete piletinu, jedite soju. Dobar savjet. Isto proteina. Netačno. Ukupan broj proteina je nebitan, a pored loše svarljivosti, Opet bez dokaza svarljivosti. soja ima fitoestrogen koji može akumulativno delovati u našem organizmu i remetiti naš sopstveni estrogen. Nula dokaza, sistematski pregled i ova meta-analiza nisu pronašle značajan efekat ni na jednu meru estrogenosti kod žena, a ova meta-analiza također nije pronašla značajan efekat na nivou testosterona ili estrogena kod muškaraca. Uz to, istraživanja u dugoročnom unosu su pokazala da je veći unos soje povezan sa manjim rizikom od raka dojke, raka prostate, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i drugih hroničnih bolesti. S druge strane, ako piješ mlijeko i jedeš mlečne proizvode, unosiš kralj estrogen koji remeti hormonski balans.